Orang materi kan jongok keseneng. Nah beda orang sogi tahun yang bener na benten mati ya. Bini na telo tanahnya dia to aset peset to. Dan saya bini pertama bo minta tasbih aja aja baca biasa nih tasbih aja can. Beri tasbih akepek ekepataki pancet dia to set peset to. Bini nomor 2 telepon darmaya aku saya mati tanah ngaset peset. Oh ya tina kok ada sayu entar. Oh peset baca lereng soki biasa mitong peset dia to matan sampai merah kuning peset merah aja sampai merah matan sudah jatuh set peset oh peset aja paling yu mau lagi peset bitong kepataki bisa mati talem pancet dia to kepataki buang peset jangan si nomor telak telepon si nomor telak si ngode si mapan le dalam maya aku saya mati ya can terus aset peset to lo kok saya entar kok setahu cek bah ngerti bian lah beri apaan bi kakek yui gua beri tasbih kepataki bi kakek beri peset kepataki engkau setahu dia kok terus kata buka yam kok utak set meset ongku pas mate tepak set meset jiaan jajan memulai mate tepak set meset juga ke kalau salah kok set meset malolo ya Allah yes pacet ke terakhiran deh lah pujar mulai deh lah. Ya kalau paen nengki sedekah nengki sodako Al-Quran baca mumpung bener bulan Ramadan cek sampai isi-aki karena kanjeng Nabi pun tak bengal atu aki da orang napa senyanyi bulan Ramadan. Masya Allah sekone untuk mau kita ilmu semanfaat seporana cerita begjorok nih yang sambian malah terhibur malah tak rasa rongku kepikirna. Wallahu a'lam bishawab.